niyo baza ku mafimbo nari kuyambara mbiki niyo bamo umugozi ariko we amazi y'icyuzi bivuze iki amazi y'icyuzi allo Naomi iyo misatsi ni mibi pe ubu ubwiki reka nkubaze Mike wariye reka nkureke reka iyo nanjye kuvuga nga nibona Marions iri cut nimwe maravuga reka nyine yo nsakomeje ko ngiye wayiguriye si byose kandi ayikunze ni mu Kinyarwanda ngo please quick watch to say muri seretende utubure soon as I start talking on this live mtanibona tugomba kumotrega natuze mu kantu hose ngo ngera njye ni muga kanye mbareka rero mujye muvuga ibyo mushaka byo muza muhura imitima yanyu imitima irabishye amafaranga nicyo amazi y'icyuza avuze reka mbasore narebye na video ko sinjumva neza amasore amazi y'icyuza sibyo merci ma chérie no miyo misatsi ni myiza cyane bebe none kiza kimisatsi kambe kuko ngiye nkura promotion urabona yanga n'amazi cyafata gutya ukagira gutya make ukatugira gutya urabona mitanga ruriki ama curls nkankoze iki advertisement ambi yapana kuri live yanjye abantu bagiye dukorana oya iyo mbye sinakoranye nabo ko rene yiguriye ngaturuka yigira umuntu oya umunsi umwe nini cyahanga ndi kuvugana n'umushyiri wanjye turi guseka gutya mbona umuntu arayishye nkaho turi gusakuza eske iyi ni live no yavuze ngo iki no yahindutse nkaho akati nawe ujye umenya guseka rero biri respectful oh shushu please buri iyo ntacyo wikangura seka ubwo sinzi natasa Bre was in I love this girl. No me. I love these girls so much. We love you too. Name who's your favorite football player to the no mugabo wanje. I'm very good. Now it's basket. Amunzo cya basket. Man kenda mukubita. Oh. C'était où pour la lune de miel? Ah, je suis partie à Seychelles et puis après je suis partie à Abu Dhabi et puis après vraiment. Vraiment c'était Ballers. Even when they talk you feel it. C'était But I love Dubai so much, guys. I don't know why. Niba kuna kuzina tabona ama etage maremare cyane. There's something about being in Dubai that Shania, I love you takes away so your much. depression. Shania, you also deserve your flowers. You're such a sweetheart. Imana nawe ujye gutetesha gutetesha. Umva njye muzamusengera imigisha mujye mugira Imana na Imana utetesha na mubyandikire rero ndeye ko mwabyumvisha. Naomi arimo ndetse ngo Makare yavuze ngo Naomi answer my call. Makare ni nde? Yes. Uri kuturogoya buri Makare cyangwa mahari. Makare. Bagenda bakunda ariko diskati uri keza this. Merci. Ngubu iyo bivuze gutyo hari ukuntu ugeze kubona suka abantu umutima wawe kukubwira ikindi. Muzamure kwizera ariko. Kwizera ni hehe? Kwizera kurenze kuri live. Kera accepting abantu noneho oya ariko iyo ngo man uteteshe nawe ma man uteteshe nibyo uvuge ngo bavuge hallelujah 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 ishaka Kera lakaye. yabayabajwe n'iki Brenda umukure mu bintu muri. Ese uri he kera ntabwo turi kuri first time turi kuri live uri hehe se Imana iteshe twamenye yawe byagenze gute Ntabwo barankorera. Umva bye bava hano gute sunde ni gute njemo hano. Babivamo gute. katire ko ariko tugukuyeho kanga turabizi sha si Sarah from Centrafrique Naomi je t'aime no tumyana de somme All these people. reka ndeka mbayitiremo Chris Brown se ni Chris Brown amagara abantu bataranyana tubabwira visiting Rwanda tuze Rwanda one in the break Imana guteteshe bazira igosha mujye musengera muzamubona post nzifoto mujye mupostinga Imana teteshe nabura Imana information y'abantu benshi cyane of course nawe irakumva ndi kwisabira oya nukuzanga tukakubona nukunafwe muri tureba Hi guys. Hi, but we wanna see your face. Oh my god, ndi gusa nabi. Uyihangane. It's okay. Kwereka gutegereza.
aho katufiteho filter wowe ni gutyo ni gutya nsa nyine shushu katukwiye tukuretse yabanze kutwiyereka mugomba ko twiyereka ni gute twe turi kwiyereka kadufunga amaso Fidaus. Who's your favorite artist? I love Nengabo. I love Bruce Melody. I love King Sol. I love Juno Kizigenza. Ariko abantu ko muri kuza Katwe Gwanza. no. You don't show your face right over. Hey, akwerebaga gasobanura. Muri aba marayika. Ndasuhuje Mackenzie ndabakunda Katia wisiga aya mavuta. Wisiga yahera. Mu maso wisiga skin by. We can see you. We can see you. That's why I was going to see. I love you guys. We love you too. We love you too. What's your name? Follow me back, guys. Follow me back. No, we will. But what's your name? We can see where you. Wait, that's what I was trying to Va, birarenda. Munsurize Teresa tuzoriye we. Cha dufite umusaza wacu umwana mwiza. ndamukunda mana cyane. Semukumbura. N'umwana mwiza. Ubwo tuvuze ko tumukunda Reuters. Bahita bavuga ati bari kukuvuga. Umwana mwiza aradusengera. Akora ibintu biba muri film sinzi. Umva kiri madna ari hehe? Uko umunsi wanjye wapfuye. Ibintu byose nakora nakoze. Njye ibintu nagomba gukora byinshi. Maybe samba. You make me hate this city. But I don't talk shit about you one day. Mukoze mu Burundi please. Mbere mutipe muzoze mu Burundi. Mutipe ambaye. Bakabara. Yego. Hi Naomi. Hi. I love you guys. Thank Love you you. too. Bakwita gute? Charlene. Charlene. Amakuru Charlene. Thank you. Amakuru. Mamagara. Mabindi ni telefone ndari. Kati kuvugana nande harya Mireille. Utwa Mireille. Guys, I want to cut my hair a little bit shorter. Turn on the camera. You can't see me. Zamure n'abahungu nyine. Urashaka wowe kuzamura uri umuhungu ngino wowe tukuzamure. Mutami mumbere. Ariko dusabye discipline hano n'ikinyabupfura sibyo. When is your husband taking you to the States? Very soon you'll see it. That's not even their business though. No, it's alright. It's okay to ask. Newlywed Katia, I like your vibes guys. Imigisha myinshi nabasuhuje ndabakunda. Manu teteshe Naomi. Okay, attends. Mwatweretse abandi muri kumwe na Brenda do. Mbaye kitse gutyo. Kucyitse gutyo. Hello, bite. Byiza. Amakuru. Meza. Witwa gute? Nitwa Daniela. Witwa Daniela. Twishimiye ko kumenya Daniela. Urakoze Naomi. Naomi ngwino usuze Daniela. Hi. Umva hano tujye kugira nka radio. Urasuhuza nde? Okay. Ndasuhuza inshuti zanjye, ndasuhuza Jennifer. Jennifer babiri, ndasuhuza Eliane. Ndasuhuza Josiane. Umva we kukumva kabisa. Bazamureba. N'abandi bose inshuti zanjye ndabasuhuza.
Yo, mwese inshuti za Daniela arabasuhuje. Daniela twishimiye kumenya. Merci beaucoup. Bye. Ninde wundi ushaka kuza gusuhuza? Hano turi gusuhuza. Turebe. Dushake n'abahungu. Abahungu muze. Katia ntabwo watubwiye amavuta. Nisiga vaseline imwe ya oil. Mu maso. Apana mu maso nisiga ya Korean skin care. Ntabwo tukumva. Oya, manza wafashe kuri mikro. Uri ku breaking. You are breaking. Tumeze neza wowe. Ntabwo tukumva. Yo, reba connection yawe maze utongera ugaruke. Ari Randa zakora ubukwe ryari. Twabibaza Yesu. Isaka tubwi. Cause you made me hate this city. Yego n'umugabo yarebye umwana wavuye mu gisike kuneye. Yo. Ese we ni kiri Madla byavuye he? Madla c'est Mandela. 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 Isuko wagize gutya n'amalashes. Yeah, I don't want to be in. I'm your role model. Amaze ko uri role model. Okay, uri he? We love you too. We love you all. How tall are you, Katia? Des 1m68. I can't wait to watching all of you. Guys, imagine I'm vlogging. Umuntu yarakwandikiye kuva yiga muri secondaire arangije university. Sweetheart, tell me your name right now. Kabita musubiza muri aka kanya. Umva tugiye kuba abantu bavloga neza dusigaye dufite amakamera. Katia ni indi level. Ese mwabonye ko nsigaye nzi ku baking cake cyangwa wa baking yari vitana kora chapati yari imeze. Babwi ko yari imeze. Yari Katia mu cake ziraryoshye. Ejo wari Mwabonye ko nsigaye baking cake shamwe ajya mu byakira music yayi. Hari ikintu yashizemo hariya mu kirere isukari. Well, you are getting this guy that's what you Tracy, thank you, my love. I don't understand French. Can we? 1 meter and 68, I guess. 1m68. You should have a reality show. Hello from America. Huge fan. Ntabwo kiri mwaho ngaho ni message n'iki musatsi sise ni message mbonye umva niki mabwenzi mfata kamba mbaze mvuge wati nkabanza nkavuga wamaye umwanya umva nsige mfata ama vlogs noneho kira turi kuri Kigali Heights nsige mfata ama vlogs no nkumva nshaka kuvuga ibintu nyine urumva ariko I lost myself turi abantu baturase katurinde muri Amerika ntabwo ngomba kubura ikintu umwanzi wawe arasaka kurasa abanza umugendera nawe mutabizi anyways urumva nyine noneho nkashaka kuvuga ariko nasanze mais ça fait longtemps que j'ai pas parlé français donc ça va être un peu compliqué et les beaucoup de blocage this is my life Brenda, you have a beautiful smile. Why did you wear braces? By the way, I needed them. ngo Brenda mudukuna bizina ngo Brenda tumenyane peu
umva nawe gwimubwiye aza kubitaga ariko reka turebe nta muntu ushaka kuza kuri live yacu muze duseke ngiye nkumbuye kwizera tuzane monde kokoa inde uwo wa mbere gusa kushije uwo wa mbere wo hasi cyane help me with a job. I can be a chef. Voila, I need a job. Ah, a chef. No, you need a chef. kuri Instagram La 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 la. Sinya contra. Yego twari cyese mu chef ko kuri Instagram. mwe twifotoza Abasista nuko bwa mbere mba mbabonesha twifotoza. ndakeditinga kabere kamera Slide in the DMs. I know someone who wants a chef. Hey Katia, you looked amazing on your day. Oh, merci beaucoup. No, guys, Katya had the most beautiful wedding. Yeah. Oh, by the way, kabiri bintu nakoze. It's really beautiful. Narafashe invitation nandikira Yesu namubwira. What did you say? Kuri Kimana ndamubwira ngo I invite. No, me do not touch me. Ndamubwira oh Jesus, umva it would be an honor to have you. Ndamwandika no kurira tellement que nari nishimye. Actually, Yesu yaranaje. Then muri Jesus yanjye ya 21 days of fasting. Uvuze ngo iki? Ngera imbuga tuzagira ubwo bwiza. Umva nkubwire Katya. Umva umuntu avuze ngo Katya ngo nanamingura indi ufite impeta nziza. Twese dufite impeta nziza. We're not material girls. We're not. Njye bambaje wearing is ndavuga ishaka. Iyo shaka. Material girls. Like is really Oh, kuko bakunda mu material mu muzihe. Ubiki Bakunda material. Materialist. Nyine material girls. Don't get it. Umugozi. Where do you learn Photography, hire me a job. Squee. Yes, wataka ice cream mom gani? Bro, tugure ice cream. Bro, tugure ice cream. Take everyone, baby. Take Hano what everyone wants. What tugure hariya kuri. Ngende. Tukabigukorera.